Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kakot Kakya uba ALHEC hakasngi tau ding ka arpulai terik yayang arja arpui. Ula pendap ya ketika COVID hakawat kebaar kom kelat jingeda na kejengpang COVID ket kendai. Uba hek ulayo ya ketika COVID hayo jana bhavan sekretariat. Habakentu ya kipet ba ben mansyakmat bansyem ya ketika COVID uba hek. Ula ong bekipet ba kimde ben artetien na markani ketika COVID kala ben ajingeda kumba kendai kendai nak sispa. Hendrai ula ong baki dan tang kendat kiba pau positif biang. Baki yo ya COVID kat kendai wat hadien bela pendap ya ketika hakawat kebaar. Namar kasyang haka jingklain ke bormet. Kumta ula kentujur ya kinong syang kamtam kibla kenjok sa pesan senam syaneng mensyem ya kani ketika COVID na kebentar kejingsengan. Ula khadlu ya kajinga trailang jo ki dorbal senang baro ban pensyai sia kipat ba halor kajingdan kam pansyem ya kani ketika. Kementerian Negerian juga Sarkar juga Health Department kejongi ingin bentang yang ai ga sedang men ai uni go vaccinations habaro ki snong ki community hall ki school pergi jaga fair kanang ba ki pai ba ki nuan shikamat panuan ai uni tika vaccination menyo ya kejingeda kadi meningkong menyadai tadi kabaa nak bershim yang ni tika piada ya ki lagi jong kai hayeng asam agam jo kopor piada ki perlok porojor piada ki bahayeng masam mat ki para manjan marpa baro tingi khot ni aware fi baro bangi kerpat ki pai ba baro baken yami pai ba kente bat sanlang temen ki kro bat baro ki baladap sau snem bat chaneng bagen wan sigi jaka kibla penmet yang Sarkar haki health centers baro haki communities hall baro bar haki school kibla penmet ki jaka fair kena wan pensuk yu pai ba audio haki jaka ki bajan ha dan bendaban aya uni injection vaccination dan bendaban aya ki jingeda dan bendaban light dan ni kunyang jingpang dia mentah segi jom ka arfulai terik April lapor pui ngelayo maladep shim ya ka vaccination juga second dose baga kerpadu ya ki paiba baro ki beladap sau system jenik bawa kiru kedua ban shim ya vaccination ban pelait na kejingma jong ni COVID-19 dengan khot ngewe ki baro kumu health minister jong state Meghalaya pada ke ai yang dia vaccination kan ai ke jingeda naga benda ni yang jingpang COVID-19 tinggi khot ngewe ki baro khabdam lele yaki dorbar snong begini tre rangka langbat ke Sarkar yang mengira ban warna bun ki pai ba ki ban sim ya uniu vaccination kum ka lat ban ai jingeda nam ta di kunya Jepang kis no ifi 99.9% kim yo shu ya uniu vaksin sim la ai vaccination kim yo shu ya kadi Jepang COVID ane hang nu kadon hi jingja nomor 2 kadon jing slot haga jingyan haga met kapat dengan ibril kamde ya ki jen baudong sulansar iwe arang nu kadon hi jingja ringi ong nomor bau ni u vaccination u pediklan susu ya ka immunity jong ibril ni ibril mun aba punya kunyang jempang nomla ba la dau rum lu haga met ibril nomla banyak kun banyak kabor juga met kamu beri udan di uniu vaccination open klein bor ya ka immunity juga met